ambikaho ibiganza aramubwira ati Sawuli mwene data, Mwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arandumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Amen. Ndabona amasaha makeya kandi atari makeya. Bavuze ko twigisha ko turi bane. Amagambo y'Imana ntazaba makeya. Uwovuga amagambo 5 arahagije. Ayo ntaba hagije kandi akagukiza. Ariko azakiza wawe ndi waje ufite inyota. Yesu yavuze ngo ahiye gufite zara n'inyota yo gukirana. Kuko ngo wari gukira ari bubaza. Sivyo gibi. Shimye Imana kuko ngeze kuri uno musozi. Hano Nyabiheke, hano iwacu twabaye imyaka miremire turiya. Cyane cyane ngo gushima Imana. Shima Imana yuko mbagaze ya mbere yanyu vuga Yesu. Amen. Haleluya. Bagaze hano mvuga Yesu. Bagaze hano mvuga Kristo umukiza wacu. Amen. Hariya karirimbo turi mu gutarameramo hariya. Kari mu kuvuga ngo yankuye mu ishamba ngo anzana mu murima wiwe. Yankuye mu ishamba anzana mu murima. Muri uwo murimo wa Yesu rero yatujanye. Uri mu byo kurya, uri mu gutuziza. Amen. Haleluya. Muri uwo murima yatuzanyemo uri mu imbuto nziza, turi mu kurya tukamererwa neza, tugahaga, tukumva tuguwe neza. Nabari mu ishamba nabo bazabarya. Ariko no muri ararinde yaravuze ngo yankuye mu ishamba anzana mu murima wiwe, none ntuye muri bustani ya Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Shima Imana yuko ariko bimeze gutyo. Kandi shima Imana yuko mbabonye. Kandi intego yanje kwari gushima yuko nazaga nifuza ngo nzabona igiterane cyane Nyabiheke abantu zashake vuga ubufudaya. Ariko suko abantu batabaza abandi tunaje ndabazi namwe muranga. Ariko icyo shimye muri Kristo nuko Imana Yesu yangije akambera. Amen. Amen. Yampaye amahoro kandi ababwiye ngo gusenga. Reka babwiye kuko ngunda gusenga. Kandi nimba mvuze gutyo Imana yonyine izanyomoza. Ariko cyo kukubwira nawe nukubwira ngo nawe usenga. Ukimwe to gusenga. Tuve mu tuntu n'utundi tutagira umumaro tw'amahimba. Ariko ayo mahimba tuve mu mahimba, tuve mu mateshwa, tuve mu bintu byagito bidatuma. Dukuriye Kristo mwami wacu. Uramubwira ngo ijuru tuzaja mu ijuru. Yandi ndamubwira ngo imbere y'Imana mfite umuntu uzuva. Uwo kuvugira azakuvugira yuko akunda tuwenda. Reka mvuga ijambo twasomye sivuga menshi turaziranye muranzi kandi naje ndabana. Ariko cyo Imana Yesu yangi. Takina kwirwa mvuga Yesu yarambaye, yarangije, yarangabiye, yambaye byinshi cyane. Nababwiye ngo nkunda gusenga, ndi umugabo ukunda gusenga, ndi ukunda gusenga saa 8. Hari benshi saa 8 bazabyigonyagonya bakarangwa kuzuka. Ariko njye nzagenda saa 8 kandi iyo rirenze umunsi gutya ndasenze nzanumva icumuye, nzanumva nakoze cyane. Ariko mukobera ngo dusenga Imana. Bana pewe sifa. N'abasore mwe si ukuzina gusa. Si imbarato. Mukuza dufite intego. Twavuze mu gitondo ngo intego. Nikuno mu ntego yawe. Tukayumve mu rusaku. Uzagusakuriza. Nimba utumbire Yesu. Nimba uhaye ugenda. Reka kumva ndi majwi agusubiza inyuma. Reka kumva amajwi agucuragurira.
reka kumva andi majwi mabi, utumbire gusa. Kandi muri iyo ntego yawe harimo amajwi akubuza, harimo amajwi akwinginga, harimo amajwi akubwira ngo reka va muri ibyo ngibyo urimo, ibyo ni ibiki, ariko uzayangire. Na Yesu yabwiye Petero, yaramubwiye amagambo mabi, ariko ashaka Satani nubwo atashatse Petero, atari bashashe, yabwiye arafata mfi inyuma y'uwo Satani, mfi inyuma kuzubwira ngo mfi inyuma y'uwo Satani wanju, tukaza ugendera mu kigari cy'undi muntu. Reka tuvuge n'ijambo jambo gusigaye turangiza abandi. Imana irakuzi. Cyane kuvuga ngo Imana irakuzi. Mu byo ukora byose Imana irakuzi. Mu kuza ugenda kose Imana irakuzi. Hari biza wigoreka hahengamye Imana irakuzi. Bigize ukora byose Imana irakuzi. Bwana sifiwe. Pastor jambo rivuga ngo wa murwayi wari umaze imyaka 30 arwaye, iyo myaka yayimaze aho ngaho, Yesu Imana imuzi. Suko Imana itari imuzi, yari imuzi, ariko hari intego y'Imana. Ariko Imana yari imuzi iminsi yamaze yose, Imana yari imuzi. Imyaka 38 si mikeya, ariko Imana yari imuzi. Kugeza ubwo Imana ihaguruka iravuga yonyine ngo reka ngende, amaze iminsi yariya ayateseka, reka ngende nze kumukiza. Uwo muntu ntiyagiraga umuntu umureba, abandi bose ngo umushe kidendezi uwagitangagamo niwo wakiraga, ariko ngo ntiyari afite umuntu umushiramo. Ni ukuvuga ngo make yari ingoro, nta muntu yari afite, yari ingoro. Ariko uwo munsi Yesu aragiye aravuga ngo umaze iminsi urahanya, ushobora kuba umaze iminsi nturambire, nubwo umaze iminsi myinshi, ariko Yesu arakuzi. Amen. Yesu arakuzi. Yesu aragenda asanga haryamye, aramubwira ngo urashaka iki? Aramubwira ati mba hano ndamuzure. Abandi bose iyo ikidendeze cyihundirije bagira abandi baza bafata bakabashiramo, ariko njyewe ntawe ngira. Yesu aramubwira ati ubwo buri bwawe bitari. Uwo munsi aragira iminsi nubwo ari myinshi, ariko Yesu arakuzi, azagukiza. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Cyaje kuvuga uyu mugabo Sawuli yari umugabo w'igitangaza, yari umugabo ukomeye, yari umugabo w'ubwenge bwinshi cyane, ariko ngo yifuza kurenganya itorero ry'Imana, ngo aritunga urutoki, ashaka kurirenganya, ashaka kubakubita, ashaka kubica. Tuko turavuga amagambo hejuru ku muri ngo twibute. Ashaka kurenganya ab'Imana, abana b'Imana, ashaka kubarenganya. Ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Iteka. Nuko turaha ngaha muza mubishima Imana. Hariko n'ibingi bitubaye gutya, ariko Imana niyo yayitugirije ibitotsi gutya. Niyo yayidukoresha ibingibi kuba tujya n'ukuzi. Abantu nufye muvuga ngo abantu baraha ngaha, hari n'abandi batakora binyibi, ariko twituriye. Bwana sifiwe. Yigira inama yo kubarenganya, yigira inama yo kubanga, kuko bakundaga gusenga bagakora imirimo y'Imana, kuko n'ubundi bakoraga ibyabo byabaheshaga inyungu. Turiko turihuta, ariko ubwoko bw'Imana amaze guhabwa umwuka w'Imana batangira gukora imirimo y'Imana, bakiza indwara, bakiza ibiki, bakiza ibimuga n'ibindi. Biramubabaza, twebwe turahomvye. Abantu bahe bakora ibingibi bakwiye gukubitwa no kwicwa no gufungwa, kugira ngo Imana irakuzi. Ibyo ukora byose Imana irakuzi. Nubwo wakwishira hejuru Imana irakuzi, nubwo wakwishira hasi Imana irakuzi. Sawuli amaze gukora ibyo ngibyo, Sitefano amaze gupfa, yifuza kwiyongeza kugira ngo aguma agenda akora nabi. Atora inzira aje Damasiko, akurikiye itorero ry'Imana, akurikiye abakunda gusenga. Cyane abakunda gusenga, abantu bakunda gusenga ni abantu bakomeye cyane. Hemwe abantu bakunda gusenga barakomeye. Muzi ko Imana ibazi, muzi ko Imana ibarwanira, muzi ko Imana izagisha, muzi ko Imana ibarwanaho.
atoriza arabamureka agenda i Damasiko, agenda bakurikira iyo bagiye bahungira hose, atora inzira aragenda. Cyanejeje nuko yagiye yahuruka aramahoro. Haleluya. Yahurutse amahoro, aragenda ngo aza kwegera i Damasiko, ngo umucura mutungura umukubita hasi, ngo agwa yubamye. Ngo wari igihangange gikomeye cyane, agwa yubamye, ndetse ngo atangira kurya ivu. Ubundi kandi ngo arahuma, yaramfite amarisansi n'amarisansi. Ariko Imana irakomeye, umugenga w'ibihe, Imana ishobora byose. Arahuma, yikubita hasi arahuma, yumva ijwi rimuhamagara rimubwira ngo yewe Sawuli we, yewe Sawuli we, undenganyiriza iki? Aramubwira ngo se urinde mwami we, urinde umeze gutya, wapfuye hasi kagiye igitaka, urinde Haramu ngo nije we Yesu urenganya yewe Rwanda. Urukwaje Damasiko kwa. Wewe unaenda Damasiko kufanya nini? Na wewe. Usiti Damasiko kugira gute nawe? Uri mu kugira gute mu Damasiko? Mu kukurikira abantu. Ni Damasiko we. Naenda wapi? Unaenda wapi? Ndakufanya nini? Haramu sasa urukwaje Damasiko kugira gute wewe? Damasiko. Wewe unaenda kufanya nini huko Damasiko? Unaenda kufanya nini? Hari abantu ngo bajya bagenda Damasiko kuza kwica abandi bantu no kubakoza amafuti yabo. Damasiko we naenda kufanya nini? Hai, kuna kufanya. Haleluya. Haleluya. Unaenda kufanya nini huko Damasiko wewe? Harama mwinde mwana wanje. Urinde mwana. Harama mwanje Yesu. Nije Yesu. Cyamumenye. Umvijwe ryiwe sinzi kudasanga. Wewe urinde mwana. Wewe ni nani kufanya? Urenganya. Nijewe Yesu urenganya. Imana ihamagara Ananiya, iramubwira ngo Ananiya we, umanuke mu nzira igororotse, ushake umuntu mu nzu ya Yuda, umuntu witwa Sawuli. Aravuga ati Sawuli nigeze kumva uwo mugabo wamuvuga, arakomeye kandi n'umushyanya. Aramubwira ati genda cyo nkubwiye, genda ubu ngubu kera n'igikoresho. Haleluya. Genda ubu ngubu ndamugize igikoresho cyaje. Amen. Yesu akugira igikoresho cyiwe. Ibi dukora byose Yesu arakuziye. Yahugira igikoresho cyiwe. Umva mbabwirije. Yesu arakuzi. Amen. Kishe bugufi ku Mana, Imana irakuzi. Nubwo akwishira hejuru, uri munsi y'ikirenge cyawe. Yesu adufashe.